Angivusele bazalwane namuhla egameni lenkosi yethu lenJesu. Simbonge uNkulunkulu ngekusipha impilo, aphinda siphe isikhathi lesihle kube besingahlangana sifunze livu laNkulunkulu egameni lenkosi yethu lenJesu. Ngiyacela sesike sigijime nje siyawubuka nalivu laNkulunkulu la encwadini yemisebenzi yabapostoli chapter number 27. Sitawufunza kusukela lapha kuverse number 22 siyawugcina lapha kuverse number 26. Kufunzeka kanje: namanje ngiyanincenga manini isibinzi, kude namunye lotawufa, kodwa umkhumbi wona utawufa uphele nya. Ngobe kulobusuku balamuhla ingilozi yaNkulunkulu lengiwakhe nalengimkhondako ime eceleni kwami yathi, ungesabi Phawula, ufanele ume embi kwaKhesari. uNkulunkulu ukunikete bonke laba lohamba nabo. Ngakho-ke madvodza manini isibinzi, ngobe ngiyamethemba uNkulunkulu ukuthi kutawuba njengaloku angitshelile, kodwa kufanele silahlelwe esichingini lesithide. Oh haleluya! La sifunza khona abazalwane, sithola na indzaba. IBhayibheli lithi lolu kwakulihambo lwempostoli Phawula egameni lenkosi yethu lenJesu. Asahamba umpostoli Phawula, lithi iBhayibheli, bahlangana netivunguvungu noma-ke bahlangana netinkinga emkhunjini wabo, umkhumbi wabo wahlangana netivunguvungu egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli laba bahamba nabo bakwezama, laba bangakwezama bezama ukuphula umkhumbi, bezama ngenhlakanipho yabo kokuthi bephephise impilo tabo. Lithi iBhayibheli kepha emagagasi aqhubeka nekwekuthi angene ngemandla egameni likaJesu, and labantu labe basemkhunjini babona kwekokuthi impilo tabo setisengotini yekokuthi bangafa egameni likaJesu. Kuthiwa bathatha emalanga bangadli, bayekela kudla ngenxa yokuthi impilo tabo tisengotini egameni likaJesu. Kuthiwa elangeni lesi-14 bangaboni ilanga, bangaboni nekwekuthi babhekaphi egameni likaJesu. Ingcebu yaNkulunkulu umpostoli Phawula agcwele emoya waNkulunkulu wasukuma wema phambi kwabo wathi, madvodza manini isibinzi egameni likaJesu, ningesabi. Haleluya! Ningesabi, manini isibinzi egameni likaJesu, ngoba siyadzinga kokuthi masifeyisane nema-challenges noma-ke masifeyisane netinkinga, sithole livi lelitasikutsata egameni lenkosi yethu lenJesu. Sithole livi lelitasitshela kokuthi keep on going egameni likaJesu, noma-ke mchubeka uhambe, tintfo titawulunga egameni likaJesu. Umpostoli Phawula-ke ufika ngesikhathi lapho sebalahlekelwe lithemba khona. Uthi yeye madvodza, sukumani, manini isibinzi, ningesabi, ningalahlekelwa lithemba egameni likaJesu. Uthi ngoba ingilozi yaNkulunkulu ibonakalisiwe kimi. Le ngilozi yaNkulunkulu mina lo nkulunkulu ngiwakhe egameni likaJesu. Ithi ibonakalisiwe yaseyikhuluma amagama, yathi lalela impostoli Phawula, wena ngeke uze ufe, kodwa kumele kokuthi ugcine ubone an emperor Khesari egameni likaJesu. Angisho nanga amagama, ngithi an angel of the Lord will appear in your situation, and itakureminder noma itakukhumbuta kokuthi angeke uze ufe egameni lenkosi yethu lenJesu. An angel of the Lord will appear egameni likaJesu ku-challenge lonayo egameni lenkosi yethu lenJesu. Ikureminde kokuthi wena ngeke uze ufe egameni likaJesu, ngoba uNkulunkulu uyavelana nathi, uNkulunkulu uyanaka ngathi egameni likaJesu. Akukhathalekile kokuthi bantu bangete banaka ngempilo yakho, bantu bangete banaka ngawe egameni likaJesu, kepha lo uNkulunkulu esimkhondako uyanaka ngempilo yakho. An angel of the Lord will appear in your situation egameni likaJesu. Uthi-ke umpostoli Phawula, uNkulunkulu uthumele ingilozi yakhe wakhuluma amagama kimi, lamagama ngiwakholiwe egameni likaJesu. Sikhathi nanamuhla ebazalwane kokuthi
sikholwe nakulokushiwo uNkulunkulu, nakulokushiwo livu laNkulunkulu egameni likaJesu. Akukhathalekile kokuthi emhlabeni mhlambe kumnyama, akukhathalekile kokuthi emhlabeni mhlambe kusangenwe egameni likaJesu, kepha sikholwe nakulokushiwo uNkulunkulu egameni likaJesu. Uthi lo-Apostoli Phawula, le ngilosi ikhuluma amagama ngiyakholwa lokhu lekhulumile egameni likaJesu. Kuneqiniso uNkulunkulu lathi khulumile kubantu bakhe, labanye abakade kholwa egameni likaJesu. Kepha lesi sikhathi sokuthi naku lokukhulunywe uNkulunkulu sikukholwe egameni likaJesu. Uthi umpostoli Phawula, ngiyakukholwa naku lokukhulunywe uNkulunkulu ngokuthi kutawukwendeka egameni likaJesu. Ungathi ukulingisa Jobe egameni likaJesu, uthi Jobe, yeye uNkulunkulu bengingadi kodwa nyalo sengiyadi kokuthi licebo lakho ngeke lize livinjwe ngumuntu egameni likaJesu. Nathi into lelikhulunywe uNkulunkulu kude longativimba egameni likaJesu. Akhathalekile kokuthi ungaba kusiphi isimo, kepha nakulokukhulunywe uNkulunkulu kutawukwendeka egameni likaJesu. Kuneqiniso uNkulunkulu lathi khulumile ngempilo yakho egameni likaJesu, kepha ngenxa yobuze bendlela, ngenxa yetimo letikhona letikusarroundile, sewufike lapho khona ungabada khona. Uthi-ke uNkulunkulu naku akakukhulumile kutawukwendeka egameni likaJesu. Uthi umpostoli Phawula-ke, ngoba kufanele silahlelwe esiqhinini lesithile. Haleluya. Ebazalwane, kunesichi, there is a better place ahead egameni likaJesu. Kunenzawo lenhle uNkulunkulu lasilungisele yona egameni likaJesu. Haleluya. Kunenzawo uNkulunkulu layilungisele abantwana bakhe egameni likaJesu. Mawufunza livu laNkulunkulu encwadini yeMahebheru lithi bonke laba bafa bakholiwe bangakwemukeli naku labe bathenjiswe bona, kodwa bakholwa enhlitweni yabo bakwemukela kusesekhashane egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli balangatelela likhaya lelingcono. They were longing for a better place egameni likaJesu. Angisho ngithi there is a better place ahead of us egameni likaJesu. Kunenzawo uNkulunkulu lasilungisele yona, indzawo lenhle egameni likaJesu. Lithi livu laNkulunkulu akubalwa iminyaka, akude nebusuku kuleyo ndzawo leyo lenhle leNkulunkulu lasilungisele yona. Lithi kuyawusulwa inyembeki nasemehlweni abo egameni likaJesu. There is a better place God lasilungisele yona egameni likaJesu. There is a better place uNkulunkulu lalungisele impilo yakho yona. Akhathalekile kokuthi namuhla umkhumbi wakho ungashayisa egameni likaJesu, but there is a better place egameni lenkosi yethu leJesu. uNkulunkulu ukulungisele into letingcono wena egameni likaJesu. Kutaba nekuphumula kwemphefumulo wakho, kutaba nekuphumula kwemoya wakho mawufika kule ndzawo lena egameni likaJesu la uNkulunkulu akulungisele yona. Lithi livu laNkulunkulu masilifunza incwadini yabaseKorinte lathi liso lelingakuboni nendlebe lengakuva uNkulunkulu sewukulungisile wakulungisela laba mthandzako bakhe egameni likaJesu. Kunenzawo lemnanzi, kunenzawo lenhle. There is a better place uNkulunkulu lasilungisele yona egameni likaJesu. Athi umbhali welivu laNkulunkulu athi letihlupheko lesinato namuhla desikhashana, athi angeke tize tilinganiswe nale ngatimulo letako, angeke tize tilinganiswe nale better place that is coming egameni likaJesu. There is a better place egameni likaJesu. Athi umbhali wemhlabeleli athi noma singahlupheka ukwesikhashana egameni likaJesu, there is coming a better place egameni lenkosi yethu leJesu. Kunenzawo lengcono, kunenzawo lenhle leNkulunkulu asifuna sigcine sifinyelele kuyo. Angi-invite umuntu namuhla ngithi ukhona uNkulunkulu loyasibitako, usibitela kule ndzawo lenhle. Uthi makahamba Jesu, uthi ngingakhathazeki ngalutho, ngiyahamba ngiyakubabe ngiyawulungisela indzawo lenhle egameni lenkosi yethu leJesu. There is a better place. Mfana sekhaya, impilo yakho mashothi ayikahlangana naNkulunkulu egameni lenkosi yethu leJesu. I can invite you because utawimisa noma ke utawulahlekelwa with this better place egameni lenkosi yethu leJesu.
I'm inviting umuntu namuhla kwekokuthi akasacabange kwekokuthi angaphila kabuhlungu namuhla kanti sesethenjisiwe nge-better place noma kenzawo lengcono egameni lenkosi ethu lenjesu.